Streličarstvo, drevna veština koju je čovek vekovima koristio za lov i rat. Sada se najviše upražnjava kao sport, kako u svetu, tako i u ovoj maloj opštini u srcu Šumadije, u Gornjem Milanovcu. U sportskom pristupu pravilo je da streličar stoji dok gađa statičnu metu. Ali mi ovde u Feniksu smo odlučili da odemo korak dalje. Izučavamo streličarstvo do punih potencijala ove veštine i tako očuvamo tradiciju. Nekada, u streličarstvu kao vojnoj veštini, streličar je morao da čuva preostale strele tako što je ponovo koristio one koje je već ispalio. Streličar je morao da bude sposoban da u trku pogodi metu koja mogla biti iza njega, sa strane ili direktno ispred. Da bi bio uspešan lovac, bilo je neophodno da bude u stanju da pogodi metu u pokretu. U svakom pokušaju. Najveštiji streličari bili su u stanju da strele drže u ruci kojom zatežu luk. Za to je potrebno poznavanje tehnike zatezanja palcem. Ove veštine su moguće kada se koristi konjički luk. Očuvanje tradicije ne bi bilo potpuno bez engleskog dugog luka, koji je sa svojim velikim funtažama poznat kao ratni luk. Pored tradicionalnog pristupa treningu, sportsko udruženje Feniks organizuje i obuke za početnike koje drži kvalifikovani instruktor, a prema programu Svetske streličarske federacije. Obuke su namenjene kako mlađim, tako i starijim populacijama. Osim streličarstva, u Feniksu gajimo i veštinu gađanja sekirom.